Mwimena official muri gahunda y'amakuru agezweho munyemerere tuyahere kuri no nkuru igira iti Minisitiri Nduhungire yanyomoje ibinyoma byatangajwe na Perezida Ndayishimiye w'u Burundi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungire yanyomoje ibinyoma byatangajwe na Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste wavuze ko afite impungenge ko igihugu cye gishobora guterwa n'u Rwanda, ayishura ahubwo ko u Burundi ari bwo buri mu mugambi wa Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Minisitiri Nduhungire yabitangarije igihe kuri uyu wa mbere Gashyantare 2025 ubwo yasubizaga ku byatangajwe na Perezida Ndayishimiye kuwa 31 Mutarama 2025 ubwo yakiriye abadiplomate batandukanye bakorera mu Burundi. Perezida Ndayishimiye yumvikanye cyane mu mvugo yibasira u Rwanda avuga ko ari rwo ntandaro y'ibibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko rubangamiye ituze mu karere ndetse agaragaza ko afite ubwoba ko iyo ntambara ishobora kugera no mu gihugu cy'u Burundi. Yagize ati muzi biri kuba mwese hano mu karere kuki mucecetse? Ese umuryango mpuzamahanga ntabwo ubona ingaruka bishobora kugira? Ndababwira ko nibikomeza gutya intambara izakwira mu karere kose. Ati niba u Rwanda rukomeje gukora ibikorwa byo kugaba ibitero ku butaka bw'igihugu cyacu, ndabizi ko izagera no mu Burundi kuko u Rwanda rwatangiye gutoza abasore b'impunzi rubaha intwaro, ubu rwatangiye kubohereza mu ntambara yo muri Kongo. Umunsi byageze mu Burundi ntabwo tuzabyemera. Perezida Ndayishimiye yatangaje ibi ari nko kwikuraho igitutu cya bamwe mu Barundi barimo batavuga rumwe n'ubutegetsi na societe civile batahwema kugaragaza ko badashyigikiye icyemezo cya leta ye cyo kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya gufatanya urugamba na FARDC Wazalendo FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Minisitiri Nduhungire yavuze ko ibyatangajwe na Perezida Ndayishimiye bitandukanye n'ukuri kuko Burundi bwohereje ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya gufasha ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi mu mugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Yagize ati Burundi bwohereje ingabo muri Kongo gufasha Perezida Tshisekedi muri gahunda ye yo kurwanya M23 ariko mu gahunda yo gushaka gutera u Rwanda no guhirika ubutegetsi i Kigali. Ibyo ngibyo rero muribuka ko Perezida Tshisekedi yabivuze inshuro nyinshi mu myaka ibiri ishize, aho yavuze ko muri 2022 ko yiteguye gufasha urubyiruko rw'u Rwanda guhirika icyo yise regime diabolique y'i Kigali. Arakomeza no kwiyamamaza, muribuka ku ikiganiro yakoze mu Koza 2023 aho yavuze ngo agatero gato kose uko kaba kangana ka M23 ngazahita asaba imitwe yombi y'inteko guhura ngo bamuhe ububasha bwo gutera u Rwanda kandi ngo azarasa i Kigali atagombye gushyira abasirikare ku butaka bw'u Rwanda. Yaranakomeje n'ibitutsi byinshi no kuwa 14 Ugushyingo umwaka ushize aho yari ari mu ntara ya Katanga, aho yahuye n'abayobozi ba gisirikare n'aba gisivili babwira ko nibamwemerera guhindura itegeko nshinga manda ye nshya azayikoresha mu guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Minisitiri Nduhungire yagaragaje ko izo mvugo ari ugushoza intambara. Avuga ko u Rwanda rwagiye rubigaragariza amahanga kenshi ariko bakavuga ko Tshisekedi yaba yivugira gusa adakomeje kari imvugo yo kwiyamamaza, nyamara ngo byagaragaye ko ativugiraga gusa. Ati ariko ntabwo ari amagambo gusa kuko yashyizeho nyine iryo huriro rya gisirikare ririmo Abarundi irimo na FDLR. Abarundi bo bafite impamvu zijyanye n'ubwoko kuko bari kumwe na FDLR nayo yazanye ingengabitekerezo ya jenoside bikwirakwiza no muri iryo huriro ryose, ariko ririmo n'abariya bacancuro mwabonye, ririmo na ziriya ngabo za SAMDRC zivuga ngo baje kubagarurira amahoro. Ntabwo ari byo rero. Hanyuma bakabamo na Wazalendo. Hanyuma n'ikindi cyagaragaye mu ntambara iheruka ya Goma, intwaro rutura zari ku mupaka w'u Rwanda ndetse hari n'abasirikare b'iryo huriro rya FARDC bafashwe batanze amakuru y'uko intambara ku Rwanda yari hafi, katari gutera M23 ahubwo ko intambara mu Rwanda yari hafi. Yongeye hati rero abo Barundi bari muri uwo mugambi rero, niba u Burundi bwohereje abasirikare babwo muri gahunda yo gutera u Rwanda, sinumva impamvu Perezida w'u Burundi agenda hariya akavuga ngo aratinya ko batera igihugu cye, ngo ni uguhagarika Perezida Kagame n'ibindi, niwe uri mu mugambi wo gutera u Rwanda. Ikindi Minisitiri Nduhungire yagarutseho ni ibyavuzwe na Perezida Ndayishimiye
ko abasirikare b'abarundi bagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya imitwe yitwaje intwaro, agaragaza ko atari ukuri kuko izo ngabo zagiye zikorana na FDLR kandi nawo ari umutwe witwaje intwaro. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko abasirikare b'u Burundi boherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo banafite ingengabitekerezo ya jenoside bigaragarira mu bikorwa byabo. Ati nabitangira n'urugero ku itariki ya 23 Ukwakira 2023 hari iyi mitwe ya Nyatura Wazalendo bafatanyije na FARDC batwitse inzu 300 z'abatutsi b'abanyekongo mu mudugudu witwa Nturo muri teritwari ya Masisi. Ibyo byabaye izuba riva. Abarundi rero bari bahagaze aho ku misozi hejuru babirebera, ntacyo bakoze kandi abo batutsi b'abanyekongo babahungiyeho banga kubakira, ahubwo na nyuma hari ibisasu byabaguyeho. Rero ibyo bigaragaza yuko abasirikare b'abarundi baba baje bafite iyo ngengabitekerezo ya jenoside yo kurimbura abatutsi b'abanyekongo. Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko Perezida Ndayishimiye yabeshye. Ati rero ntabwo numva ukuntu Perezida Ndayishimiye abirengaho akavuga ko ikibazo ari u Rwanda, ikibazo ari Perezida Kagame, kandi bigaragara ko abarundi badafite gusa umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda babinyujije muri ririya huriro rya gisirikare, ahubwo banafite ingengabitekerezo ya jenoside yo kurimbura abatutsi b'abanyekongo. Muri icyo kiganiro Perezida Ndayishimiye yagiranye n'abadiplomate yerekanye ko asa naho ari bugira inama ubutegetsi bwa Tshisekedi ku byo bukwiye gukora ku mutwe wa M23, aho yavuze ko ari we wari watanze igitekerezo cyo kuyohereza muri Nyiragongo ikabyanga, nyuma ngo yohereje abantu bajya kureba muri Rumangabo, ubundi asaba ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuhabarekera M23 kugira ngo habeho ibiganiro. Nubwo yagaragaje ibyo byose, ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwakomeje gushimangira ko budateze kuganira n'umutwe wa M23, ari nayo mpamvu yongeye kubura intwaro ikarwana urugamba yita ko ari urwo kurengera abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abavuga ikinyarwanda batotezwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Reka dukomeze n'amakuru yacu, aho dukomereje kuri no nkuru igira iti Perezida Paul Kagame yakiriye cyangwa se yagiranye ibiganiro na Perezida Faye wa Senegal. Perezida Paul Kagame yaganiriye na mugenzi we wa Senegal, Perezida Bassirou Diomaye Faye, mu biganiro byibanze ku kamaro k'ubufatanye bw'ibihugu bya Afurika mu gushaka ibisubizo birambye ku kibazo by'umutekano bikunze kwibasira ibihugu byo kuri uyu mugabane. Abinyujije ku rubuga rwa X, Perezida Kagame yavuze ko yagize umwanya wo kuganira na mugenzi we wa Senegal. Ati nagize ikiganiro cyiza na Perezida Bassirou Diomaye Faye, tugaruka ku kamaro k'ubufatanye bw'umugabane wa Afurika mu gushaka ibisubizo birambye ku bibazo by'umutekano mu karere no hirya yako. Umukuru w'igihugu yavuze ko u Rwanda rwiteguye gukomeza ku bufatanye na Senegal mu iterambere ry'abaturage b'ibihugu byombi. Ati u Rwanda na Senegal ni ibihugu bifitanye umubano mwiza ushimangirwa n'ingendo zagiye zikorwa hagati y'abakuru b'ibihugu ndetse n'abandi bayobozi muri guverinoma. Muri Gicurasi 2024 Perezida Kagame yasuye Senegal ndetse agirana ibiganiro na Perezida Faye. Muri Kamena uwo mwaka abakuru b'ibihugu bongeye guhurira mu Bufaransa, nabwo bagirana ibiganiro. Ku wa 2 Mata 2024 ubwo Perezida Faye yarahiriraga kuyobora Senegal, n'umuhango wari witabiriwe na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Ngirente Edouard uhagarariye Perezida Kagame, anaboneraho kuganira ku ngingo zitandukanye. Ubwo yatsindaga aya matora, Perezida Kagame ari mu bamwifurije kuzagira imirimo myiza. Ambasade y'u Rwanda muri icyo gihugu yafunguye muri 2011. Muri 2021 iyi ambasade yizihije isabukuru y'imyaka 10 imaze itangiye ibikorwa byayo. Ibi bihugu byombi kandi bifitanye amasezerano arimo n'ubufatanye by'umuco yasinywe mu 1975, iby'ubutwererane rusange yasinywe muri 2004, ashyirwaho rya komisiyo ihoraho ishinzwe kugenzura umubano w'ibihugu byombi yasinywe muri 2016, ndetse n'amasezerano y'ubufatanye ari hagati y'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA ndetse na radiyo na televiziyo bya Senegal. Muri iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika hari abanyarwanda benshi batuyeyo, haba abajyanwe n'amasomo n'abandi barimo abagezeyo mu myaka 40 ishize. Guhera muri 2016 Rwanda yerekeje amaso muri Afurika y'uburengerazuba, aho ikorera ingendo mu mijyi myinshi irimo Cotonou, Abidjan, Douala ndetse na Dakar, aho igana kuva muri 2017 n'ahandi.
Kuri aya masezerano ajyanye n'ingendo zo mu kirere kuva mu Kwakira 2017, sosiyete ya Rwandair yahawe uburenganzira bwo gukoresha icyerekezo cya Kigali Dakar, aho ikorerayo ingendo kuwa gatatu, kuwa gatanu no ku cyumweru. Nanga dusoreje amakuru twe twabateguriye, mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bye bye.